Yola puchi jehola ho mitu berlini etanichi idumismi ahola kiji dargalambo Indian Army machi chapahalamro me atika bu gabane enea siaswe asami jogada ne chief minister pema khandu me bunni army de ini enaga machi ni la hogane chapahalamro me TGC azwaya tika mama igane ati bugada lagachi army de ini enaga machi ni ume atika bu gabane huya ashanga chapahalamro khujida ne deputy chief minister tournament me lagama hom baha inu mamru khya kapru khini machi no Field Marshal Camp Karipa में योमू आर्मी जनरल सार FRR बुचार अतचाने इंडियन आर्मी जनेपम बा इनी वालामा इनुमामा योला पुची जहोलमा माचिनी आर्मी दे इनी एनागा सिलिकॉन फैक्ट्री अजिते में आतिगाची आमया माची ताइबा सदा लाने ईस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट निगलुक आतिगाची इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर IGC मा Silicon Factory ajiga chipo Central Pollution Control Board machigo chichagala dane Pashigat West MLA Ninong Iring me la hoga Roxing atikama khaga atikoma machi imume ali khoga ekobe ume memorandum la ke dane MLA me la hoga maho Messrs Ether Alloy LLP Industry chi Silicon Factory me atikhachi amora taiba Egachipo MLA done Loksaba MP Tapir Gaoga Atuhana Lakothoga Ladane Atikachi Mume Koga Ardecha Persmach in Jalakojia Ayu Alambro John Manajiga Training Done Kisha Azo Ahiuchipo Jaroga Dalane Itanagachi Don Bosco College Ne Emporium Training Done Consultancy Private Limited ETCPL Me Buni MOU Ambratiga Bada Ahoga Adili Done Hotel Wuji Ikisha Hospitality Jota Training Ahia ETCPL Mem Ardecha Purismachi Jola Kojia Ayu Alambro Atika Utabra Menjoka Alajiga Training Ahiga Boshata Name Don Bosco College Machime La Hoga Name Inu Ezarga Imu Machino Ajitila ETCPL Mem India machi ahoya tatika la prage yotan data abrame lak enchaman joka ahoga bada laga abe kaji zu na done jomana uya me a aroja aya career guide book azapodone my career advisor laiga mobile app tipo aha echala puche joho so machi ne buni liba itanagarchi SERT mane workshop Akagalada La Hoga Colonel Unisip Haromachi Sumundas Wadwani Foundation Machi Santosh Kumar Bhopal PSS Central Institute of Vocational Education Machi Dr. Pinky Khana Donem Professor Pankaj Mehta Brambo SCRT Machi Mem A workshop Ma Chicha Bada La Hoga Government Mezuna Ahita Atikachi Mahaji Achu Buita Idone Ikisha Development Jota Pramba Jopuga Oda and Deputy Chief Minister Tournament Mapune Namsai District Machi Pali Vidyapit Ma Taru Kemka Akake Hostel Oma Ayapaha Bamaho Laibada Ahoga Mong Done Bahaji Leda Lambume Pali Vidyapit Gabane Kaji Jogamba Ekope Deputy Chief Minister Me La Hogane Atikachi Ekobe Bugane Akajuwa Kaji Arundaga La Ongabada Laga Yota Nagaland Atikamane NSN Army Iya Ambume Ene Koko Hugataga Jahe Aniji Nane Naga Political Party Alambume Lambogada Ahoga Alidane Ajapra Hambia Lida Alambuma NNGS Working Committee Mache Working Convener and Kitobi Jimoni NSN Isakmuiba Collective Leadership Member Kani Rep Pumi Mao Donem Keribo Chawang NNGS Working Committee Mache Working Convener Colonel Retired Isak Somi NNGS Working Committee Machi Co-Convener Alejo Benu Donem
NNGS working committee machi working convener PT ka naga khepra la hoga Arunachal Pradesh machi biri takar me India team mane Egypt ma para international badminton tournament akhaga ma emam begane singles ne doubles kani hoya ma pre quarter finals ma khebada ahoga ame imtan de singles group match buni kairo atikone akhaga mane Belgium machi sibe koremon hai anhoro khege imu anhoro khege huluni point mane ane bachida la hoga etanichi idmishmi aho alima on tabane ene athya ke ba jipajiga ba